Maya pabengi po kay katamungan. Kapanyawsan para ka rin kakasal. Yabe tala po ka rin panalangin tamo. Ding kapatad tamong magsadyang tanggap king sakramento ng matrimonyo. Mr. Patrick Lumba Ostonal, Amanok Naon Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Angelica Bakong Bongabong, Amanok Nangan Santo Niño, Masantol, Pampanga, makatakdang kasal king March 7, 2026, ang maganap king St. Peter the Apostle Parish, Apalit, Pampanga. Mr. John Mark Yumul Santiago, Amanok Nangan Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Zaira May Timbang de Jesus, Amanok Nangan Balantakan, Lubao, Pampanga, makatakdang kasal king February 22, 2026, ang maganap king San Guillermo Parish, Lubao, Pampanga. Mr. Errol Tobias San Jose, Amanok Nangan Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Paula Bianca de Guzman Francisco, Amanok Nangan San Jose del Monte, Bulacan, makatakdang kasal king January 24, 2026, ang maganap king St. Joseph the Worker Parish, San Jose del Monte, Bulacan. Mr. David Valencia Navarro, Amanok Nangan Dolores, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Maria Jennifer David Cabrera, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king February 6, 2026, ang maganap king Holy Cross Parish, Clarkfield, Pampanga, Philippines. Nung ninuman po kay katamo, ingatimbalong nano mambage, amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat dang ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Salamat po. Kaniting banalamisa, yabe tala po ka rin kay katang panalangin, ingka pasalamatan ng balayanan ng Maya Papastol, lalong-lalo na ring Legion of Mary, Divina Pastora Presidium, Children of Mary Choir, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Rick and Lit Laksamana, Ellie and Lady Carlos, Mamerto and Sinya Dizon, Mr. and Mrs. Antonio Principio, Jess and Agnes Sarmiento, Ronald, Levi, Clarice Tolentino, Alexander and Resi Lee, Arnold and Jascora Luge, Dunca Luge family, Mayor Deman, Councilor Jude Edward, Cap, Jan Edward Datu, Singh and Mount family, Lourdes and Sonny Pamintuan, Babon family, Troy and Rose Simbulan, Brian Madel Feliciano, Mr. and Mrs. Alan Glenda Surla, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Aurelio and Rowena Escoto, Mr. and Mrs. Hari Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Marie Julie and Rose Singyan, Billy, Ruchi, Brian Boy Singyan, Sweet Avenue Food Services, Lourdes Escoto, Neri Mars Pasalubong, former Kapitana Marieta Bitug, Analiza and Edsel Villapando, Miss Corazon Nicdao, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala. Para king makapasubaling kayadwanan, dari Mr. and Mrs. Aris Gamboa, Aster and Remy Dizon, Mr. and Mrs. Alex Rona Reyes, at Christopher Velasquez. Para king Aldo kay Baitan dari Emerenciana G. Aguas, Byuda de Leon. Malagwang kapaldanan para kang Delphine Velasquez Jr., Rosie Gopez, Susan Gonzales, at para ka rin kaladwa dari Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, king death anniversary ng Irma at 40 days ng Eddie Cantor Gomez, Antimurin, ding kaladwa dari Agildo, Estela, Jose, Rafaela, Jericho, Abigail, Christian, Nathaniel, Horacio, Hernold, Magdalena,
Benjamin, Euphemia, Irma, Bonifacio, Felix, Maria, Esther, Rafaelita, Anelia, Efren, Joey, Justino, Gloria, Delfina, Hilarion, Fatima, Mark Christian, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio Jr., Tatang Mau, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Elio, Victoria, at Benedicto. Mapilan mo pong paganaka, ban maging makapaldugan at solemne ing pamakyagom tamo at pamikisan metong kaniting kapanyamban. Muna po, aktibong makyabe karing dalit, ampon pamagkanta, at masikan makibat karing pakibatan king misa. Iwasan ning makipagkwento o gagawang nanumang makadistract karing sisimba at papanitilyan tamo po ing solemning paligid at ambience of prayer. Poto pong consecration at neng kapupus ning kordero, nung tamo po magsilbing siklawod, manatili tamo pong makatalakad. At neng makinabang tamo po, isubo tayo pong agad ing konsagradong ostya, bayo gumulot, king pidudungutan ning ministrong mamye komunyon. Dakal pong salamat. At syuta na po ngeni, king kapat a Domingo ning Adviento, at kana mayaldo ning simbambengi, anting kapagsadyan king Paskong pangabayit ning Ginoo, anting balayan amanaya king Ginoo, makyabe tamo po ngeni, king dalit a pamuklat. Masaya, ako malungkot tuling natanyay Ginoo. Pasisadya kayo, daratang niya'y magdalang tulak. Ulisag kong mitutulak, ulisag kayong masaya, and ako malungkot tuling natanyay Ginoo. Dalit kong masaya sa labungan yaking mit mong tulak. Ulisag kong mit mong tulak, ulisag kayong masaya, and ako malungkot tuling natanyay
Iglagyunig ba ako ng anak, ako ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng Banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kalugura kong kapatad, kaniting misa, idawan tala rin kay katamong panalangin at kayadwanan, king altar ni Ginu, panalangin para king kay katamong pamilya at kaluguran king biye, at panalangin para karetan taong pasaw, mga di kaya katamo. Kaniting penandit kabang pagsadyan tayong pagmasusyan, ing sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo, ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king Ginu, ing patawaran, ampon pasik na nga nakatamo. Ginuig ang dinatang king yato, bamo kaming ikabos, Ginu pakalulu. Ginoong pakalulu. Kristo, ikang dadalo ke kami, kambening grasya ning Espiritu mo. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu, ikang datang minsan ay aldo, ban ukuman mula ring dapat mi. Ginu pakalulu. Ginoong pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, tapukanan mula king grasya mo ring puso mi, ban i kaming belitana na ning anghel, king pamikatawa ng tao ning anak mo, king kapamilata ning pamayla sampung kamatayan na, pangintuliran mi namang miras, king ligaya ning pangasubli ng mebye. Itihadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ampong magari kambemo, king kametungan ni Banal na Espiritu,
manggaman king alananggo. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Misan pa, migsalita yung ginukang akas at ngana. Mawad kang metong awaga, king ginong Diyos mo. Maging iti, wagaya mang manibatan king kalalam-lalaman ning Seol. O manibatan yaman, king kakamatas katasan na banwa. Ali, kung manyawad meto nga waga king Gino, nga nang mekibat akas. Eke buring panyubukan ing Gino. Kanita nga nang tinuglong Isayas. Makiramdam kayo, kayong palipi ng aring David. Pawakagyuke kayo, ing panyubukan nila kapibabatan ding tao? Pati pa naman ing kapibabatan ng Diyos ko, panyubukan buriyo la? Ing Gino mismo, ulinita, di na kayong metong awaga. Ing waga antiya Kenny, ing metong a virhen kaglia, at elambat ibayit ne ing meto nga anak a lalaki, aawsana king lagyong Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Pabalaos na niyeng lungub ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Ing Ginoo bandine ing labwad ating sablang atyo kaya. Bandine ing kabilugan na yato at ding sablang manok nangan kaniti. Yaing mibili karing pundasyon na king busal ning dayat malat. Pekatigit ne talakad king libutad ning danuman. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Ninong ating matulid mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid talakad kilub ning santuaryo na. Yapin, itang atin malinis sa gamat, itang makimalinis a puso, mag-imbut karing bage, aalang kapakanan. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Iya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Diyos at alapagligtas na. Makanyan lapin din taong kaya magdulap king arapan mo, o Diyos ng Jacob. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, king kapulungan ka rin, Roma. Ako, Pablo, metong atalasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging metong ay apostol, at may pili ban manaral king mayap a balita, amalambat na ng pengako ning Diyos, king kapamilatan daring propeta na, antimo ing masasabi, karing banal a kasulatan. Iting mayap a balita tungkol ya king anak na, Yesu Kristong ginutamo. Ayag pang king pangatawong kim kumana, metong yang palipi ng aring David, agpang naman king dibinong kamalan ayatyo kaya, may kilala yang mitmong kayo payan, antimong anak ning Diyos. King kapamilatana,
king kapamilatana, king pangasubli ng mebye. King kapamilatana, pigkalub na kanako ning Diyos, ing grasya at ing panga-apostol, ban king lagyo ng Kristo, ipanaral ko karing sablang bansa, ing kasalpantayanan, amamungang kapamintuan, king kaburian ning Diyos. Metong kayo kareting mesabing bansa, at inaus na kayo ning Diyos, ban maging bandi na kayong Hesu Kristo. Iparalake iting sulat ke kayungan, sablang at Roma, ke kayong pakamalan ning Diyos, at inaus ng maging banal, at ngakong pupuge. Ing grasya, ampon kapayapan, ipagkalub na sana ke kayo ning Diyos ay patamo at ning ginutamong Hesu Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ngani po misindyan ning kandila ning Advento. Talakad tapo. Tumula ka, O Israel, kay kadaban niya ay Emmanuel. Tumula ka, O Israel, kay kadaban niya ay Emmanuel. Datang na ka, Emmanuel, ikabos mo din, hindi ang Israel, at ngeni tatangis, ngeni kay nalingwa. Panyatang ninganak ni Diyos, tubos paninayon. Tumula ka, O Israel, ekadakan niya ay Emmanuel. Tumula ka, O Israel, ekadakan niya ay Emmanuel. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ngeni antikeni, pangapalyari ing pangabait ng Esukristo. Imariyang imana, makatanguneng makyasawa kang Jose. Dapot bayura ikwang miyabe, lintoyang milamnan i Maria, king upaya ning banal ay Espiritu. Iwaseng asawa na, pablasang tawyang banal,
Atene buring misalbag akamarinayan, king arapan ding tao, inari na king lubna, ing kawanyanan nyamong lihim. Ikwanang ayari king lubna, ing daptana iti, inyang ing anghel ning Ginoo, pepakit ya kaya, king metong apaninap at ngana. Jose ay anak ng David, katatakot, tanggap kang Maria, antimong asawa mo. Uling ing anak adaralana, king sepupunana, pengagliya king upaya ning banal ay espiritu. Ibait ning metong ay anak kalalaki, at ika palagyon meng Jesus. Pablasang ya, ing mangabos karing kabalen na karing kasalanan da. Iting sabla, may palyari, banting upayang matupad, itang sinabi ning Ginoo king kapamilatan ning propeta. Ing virhen ni pangagline at ibayit ing metong ay anak alalaki. Ayaw sandeng Emmanuel, nga nawari, ing Diyos makasaw tiya busal tamo. Inyang migising ya Yose, ti para na iting inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Tinggap ne at inuli ne king balena ing asawa na. Kalugurang kong kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa, bengi po kaya kayungan. Maya pabengi po. Paki-greet ye po yung kasiping yu, maya pa bengi. Pampilantana niya pong simbambengi ni Kikanam. Pwede ko pong mangutang, nino na pong mekakompleto kaya kayong anam simbambengi? Aro, dakala. Pwede tapong mag-recitation kanyan. Anya pong mumunang bengi, pekilala na nga pong Ginoo, Juan Bautista bilang magpatutuking sulu. O itapong kaduang bengi, ating ko nga tatandanan, nando yung ebanghelyo, ing ala. Ala ko nga tanding, pipumpuna ng Jesus, the genealogy of Jesus. O itang katlo, visitation, visitation. O itang kapat, dino po yung kapat, king ebanghelyo. Sekaraya. Ano po, taitang may pipiya. May pipi kayo naman yata. O yung kalima. Dino po? Birhen Maria, the Annunciation. At ngayon po, kanam, mitudya king fourth Sunday na ning Advent, ing ebanghelyo, patungkol yakang aro, ayan naman nataba, kang San Jose. Anyapin po yung kutang kong yeni kaya kayo. Nano po yung mas buriyo, o nano po yung mas burita mo? Ing painawa, o yung magobra? Ano ang mas gusto natin? Magpahinga o magtrabaho? Sa mundo po natin ngayon, parang mas pinapahalagahan ang laging may ginagawa. Galaw-galaw, baka pumanaw. Laging may plano, laging may dapat gawin. Kasi po maging useless ka nung alakang gagawan. Anyapin sa sabyenda mas maging human doing tamo kesa aking mas human being. Gawa ng gawa. Pero totoo ba yun? Sa isang banda siguro. Ating kung kwento kaya kayo, anya pong minsan na may ICU yung kanakong pengari, babae. Ito ay isang karanasan na hindi ko makakalimutan.
king kwarto nung nuka rin lareng magbante, karin ko po minsan pepaynawa. Ating ko po nga kaya beka rin, metong yang tatang, na ako man migpakilalang pari ko, anyang panahon na ita. Pagmasdan ke, aligagaya, tatalnaning kayang cellphone, at inyang buring ausan. Pero king mapila na penandit, tinok nang ya, linoklok ya. Inisip ko may nga diya, migpiyak ya kay bat pepay naway ya. Anyang kagising na, medyo okay na, karing kung may kipagkwento kaya. Sabi ko pinitang apansinan ke. Pero ining sinabi na kanako, kasi nga na, buriking ausan ng doktor, ng pamilya ko, bisa akong manyadsaw. Pero wala na akong agawa. May nga di na ako mo, at kailangan ko namong idawon ngan kingapong Ginoo. Yung po kasing malyari, paulyan danala, uling inanihag yun ng ospital, meaning ning ICU, yung sitwasyon ning kayang asawa. Kaya pong simpleng panahon na ito, pamisabi mi, atin pong katutuan na pigo naman ko, na minsan, ang pinakamalalim na pananampalataya ay hindi yung marami tayong nagagawa, kundi kailangan lang ay huminto at magtiwala. Sabi daw po rin, mental health experts, makanyan tamo mag-cope, potang daralan tamong kasakitan, kingbiye, potang balisa tamo, potang magkasakit tamo, potang mabayat ing daralanan tamo. Anya pong mapila na yaldo may ngutang kurin at mig-survey ko, kareng mapila na tao, nung makanaluda mong mag-cope, potang dararan lang beyatan kingbiye. Ating ko po nga kasabi, mapila na kakaluguran, itang minuna nga na, among kakausapin ko si San Miguel. Sabi ko kaya, wow, madasalin kaya ako. Ay, aliya mong naman, yung gawang ko, minum ko nga. Nano ita, gin o beer ako? Kasi duwala, di ba? Ito naman metong, sabi na kanako, mag-exercise siya kano. Wow, healthy living ako. Hindi mo amo nga na, swimming. Pero kamay lang ang ginagalaw. At walang tubig. Magmadyong ya pala. Ito namang katlo, mag-shopping ya kano. Wow, mayaman. May perang pang shopping. Sabi na hindi naman gaano nga na. Kasi mga bintana lang ang binibili ko. Window shopping ya pala. Miyayaliwang paralan kaliguran kong kapatid, para mag-cope ang daralan tamong pagsubok kingbiye. Pero liway tamo mo, ing makaranas makanyan. Pati po, San Jose, dumaan, dinalan niya king makanyan, akapagsubukan kingbiye. Nano pong milyari? Hinarap din niya ang isang pagsubok sa kanyang buhay. Malaking malagula-gulo ing denasa ng San Jose. Ano bang nangyari? Dahil si Maria ay nalaman niya na buntis na. Imagine that. Makatanguyang kasal kang Maria at king batas during that time, potang makatungungang kasal, antimong kinasal na kayo. Paninayan nyo na mo itang ustong oras, makatuldong panahon, amiyabe kayo. At kay ba't abalo na mabuktot yan. Nano po yung panandaman ng metong lalaki. And during that time, king batas dareng Hudyo, patse abalo mo yung babae, mabuktot yan. King batas makasulat, pwede may isalbag akamarinayan.
At potang misal bagya kamarinayan, pwede ding paten, kapamilatanin pamamugang bato. Pero nagewang Jose ita. Pero dinalan niya namang pamangutang ampong kapagsubukan King Biena. Ano ang ginawa ni Jose? Siguro sa kanyang pagtatanong, sa kanyang kapaguran, sa kanyang pag-iisip, ang inisip niya ay hihiwalayan na lamang niya ng lihim si Maria. Pero bayo yamiras ketang makanya na sitwasyon, nano pong gewana, may naimik iya, mig painawa iya. Doon naganap sa kanyang pagpapahinga ang milagro, ang himala ng pagpapahinga. Alam po ninyo ang salitang pahinga, king Kapampangan, painawa. Ang salitang pahinga ay nagmula sa ugat na salitang hinga, na hindi lamang kikilos si Jose sa kanyang sariling pahinga, kung hindi magtitiwala siya sa hininga ng Diyos. Asne po king kasanting ita, potang dadalan tamong kasakitan king bi, aliwa itang sarili tamong inawa, karin tamo manalumpakan. Nune, adwan tamo na sanay nga pong Ginoo, yang manalumpakan king inawa tamo. Ing painawa king presensya ng Diyos. Sa totoo lang po, hindi ito madali. Kailangan ng katahimikan, kailangan ng pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Malaki ang desisyon, mga kapatid, na kailangang harapin ni Jose. Pipiliin ba niya ang buhay na kasama si Maria? Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. O miwas niya mo, bana mong alang gulo. Pero mga minamahal na kapatid, ang ginawa ni Jose sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang hininga sa kamay ng Diyos, yon ang kanyang pinili. Ano pong ibig sabihin nito? Na hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangang ipaglaban. May mga laban tayo sa buhay na kailangang isuko at ihandog. Meron po akong kilala, isang babae, 5 taon na siya na nakikipaglaban sa cancer. Taon-taon nagpapa-check up, may improvement, pero laging may babala ang mga doktor. Tinatanong ko kung kumusta naman siya. Ito lang naman ang kanyang sinasabi. Nagagawin niya lahat ang dapat gawin. Magiging maingat sa kanyang buhay. Subalit kung mangyayari na mulit magkakaroon siya ng sakit, isusuko na lang niya lahat ito sa Diyos. Katulad ni Jose, hindi man nagsalita si Jose, pero sa kanyang pananahimik ay naging pinakamalakas na pahayag ng pananampalataya. Tinanggap niya si Maria, inuwi niya sa kanyang tahanan. Ganon din siguro kapag tayo ay namahinga sa hininga ng Diyos. Kailangan nating matutunan ang daan ng pagpapasakop, ing dalan ning pamagpaubaya. Hindi ito kahinaan, mga minamahal na kapatid, kundi tapang na magtiwala na kahit hindi natin kontrolado ang lahat, merong isang Diyos na kontrolado ang lahat. Ano ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon? Iyon ang magandang tanong. Isuko ngayon ang ating takot. Isuko ngayon ang ating mga sugat. Isuko sa Kanya ang mga planong hindi natupad. Isuko sa Kanya kung ano man ang nararamdaman natin. Tulad ni Jose, naway matuto tayong mamahinga sa kapayapaan ng Diyos. At sa pagising natin, handa tayong sundin ang Kanyang kalooban. Bangkanita po tang bigising tamo,
Aliwa mo itamong magdala king beyatan, nune kaya betayeng Diyos, amamantabe kaya katamo. May kisawot kaya katamo, at kaya betaya king biyetamo. Anya siguro ulitan kaya po yung kutang, nano yung mas buriyo, ing painawa o ing palaging magobra. Talakad kayo po. Sasalpantaya ko, Kin Diyos, ibang lubos mayupaya, lina lang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ibang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka ring mabie ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king bie alanganga. Amen. ing Diyos sabi tayo, ulinito kawangis ning duwan akapilan mang Birhen Maria, manalangin taming nutmong kasalpantayanan ng pong kapanaligan, maluwalas makabuklat a puso, karing pamangailangan ding kaparang tao. Ingke kayo pong pakibat, Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ing banal na kapulungan, ibiera ing lingap, antimong pastol, karing taong miyaya liwa, pamaglakbe, king kasalpantayanan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Ing Pasko, magdalaya sanang, manatiling kapayapan karing bansa, lalong-lalo na, ring mipapate, ampon migigyera. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Ding taong balisa, king pamagsadya para king Pasko, akit de pamuna murin sana ing Diyos, akayabe tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Busal ning pamagpiesto, ang pong pamilibayan regalo, etala sana kakalingwan, ding pakakalulo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, ang pon ni San Jose, sa upandalasana rin kapatad tamong miyangon na bie. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Datang naka Ginong Diyos, king upaya ning lugod mo, king kapamilatan dareting panalangin mi, para karingaliwa, ilako mo in sablang sumbagal, o mamagwanta ke kami, king pamanyalubong mi, king kang Jesus sa ginumi, ang mabibiyang pong magari, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya, harapaning Dios igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Dios sa igpami, king kapamilatan ning upaya ning banal a Espiritu, ing nuan a Virhen Maria, pengagline ing bugtong ay anak mo. Manano na sanang imesabing Espiritu, pabanalana naman deting ayin, ayapag mi babo ning altar mo, ayapag mi babol ning altar mo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyula ring pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin manoig pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Inularing sablang propeta, impanyatang na, at dela nening indong virhen, king sepupunana, kambening epa sabing lugod. Di natangyang mumuna kaya iwan amaminyag, ban ibulalag ampong ipakilala ni karing tao. King emo na nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan mi ang pagmasusya ning misteryo ning pangabait na. Ban kanita, king panyatang na, dasna na kaming makabante ampong manalangin, kabang ding pusumi, mangapnulang kapag mulalan ampong kapurian. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming ligaya mo, alang tok ng ngamingan pupuri. Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Mitmuyeng manmo, mitmuyeng yatu, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyeng daratang, king nagyunigino. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Ika pinimbanal o igpa, ika yung sibol ning sablang kabanalan, uli nito, ipanigapumi, itugtog me yung espiritu mo, anti mo yung titi pangambon kareting ayon mi, ban pabanala na lang, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya ng ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po, kanitambenging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinawo ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri. Piraso na ing tinape, dinuang neiti karing disipulo na at ngana, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuane ing kalis,
Pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinuan ngayti karing disipulo na at ngana, kunan iti kayo nga at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, indaya ning bayo ang pongalananggang tipan, amibubu para kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo bintang niya at datang niya pa. Maranatha, Amen, datang na ka. Inyang yan, igaganakan mi, o mapamakалulong igpaing kamatayan ng pangasubli ng mebye. Daraon mi akya ting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulok ing katawan at tapong daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing banal akapulungan mo makalaganap king meto yato, ban maganap yaking lugud, kambe ng leyo ing papami. I Florentino ing obispo mi din sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatad mi aminuna ng pepay nawa king piyong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mula din sablang meyango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening wana Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ang kayang esposo, kambering wan apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kabanding panahon, apuryan ang pong apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, igpang mayupayang tuto, kagom ni Espiritu Santo, pupuryan dakat paragalan, manggaman kingalangangga, pupuryan dakat paragalan, manggaman kingalangangga. Ngani bilang metong pamilya, manalangin tamo king igpatamo at subanwa, karingamanong tiro na kikatamo, ning ginutamong Yesu-Kristo. Isang bagay na
Ikabus mo kami king sablang maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang sasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligayan ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo kaya sana babalikdan, emula sana babalikdan din kasalanan mi, no na impansinan mo yung kasalpantayanan ni banal kapulungan mo, layan may pamayapan na pongpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Yung kapayapan ng ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kay ka antimurin. Iyang pangtayang waga ning kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kayo nga. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato. Nuan laring mayayaos king apuna ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap kay ka, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at dayan ng Kristo, itsad sa nakatasan na king biye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka at tanggap, king sakramento, umeka mo man espiritual, king puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at ka ka rin, at pakisan metong keng lupusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Kapabaluan po. Ala pong misa bukas alas 8 ni Ngabak. Ulit po, ala pong misa bukas alas 8 ni Ngabak. Ding misa, apin mo detang alas 4 na ni Ngabak at itang 7:30 na ning Bengi. Salamat po. Bukas sabak, dimpong makatutok ilaring King Barrio Potero. Ding makatutok naman itang 7:30 p.m. ilaring Legion of Mary, Regina Apostolarum Presidium at Divina Pastora Chamber Choir. Maragot at pasalamatan, ingipaya karing migdaan kaniting Aldo, ding Legion of Mary, Divina Pastora Presidium at Children of Mary Immaculate Choir. Palakpakan tala po. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ngayon tinggap miya iting waga, ning alananggang kaligtasan. Sa upan mo kaming magsadyang lubos, king milalapit ming pamagmasusi karing Aldo, amigdalang kaligtasan keti king yato. Bami ang lalong matampang apag masusyan, ing misteryo ning pangabayit, ning bugtong ay anak mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimo rin. Ito kuyo la rin buntok yu at manigapo king bendisyon ning Diyos. O Ginoo ing balayan mong Kristiyano, at alastas na sana ing panwala na, at apakamalani ing maligaya ng sakramento, amaralas ng tatanggapan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpa, ing anak, ating banal, Espiritu, Amen. ing misa, midaune, humena kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.